for a neck day, Justice Kwaku Anan, Waba Bontin, and matches one so de Nimbia Babel to a drama Bekaya, or Kasaye man and Kasayemuna, a poor Edicotia, former IGP, and I said previous IGPM Papa, Mr. David Asante appeal to Emma and non so much as a Yabapay Edena Aquacopiemo or court to say, Ojina ne fidie Cassia so now what go a yen who efi and as we're going to do me dear a who efi. Now and no and I just say, I'm Justice Kokwana so above and say about to a as a one no why ready at the ama ya papa Mr. Asante appeal to says the same one in the beko boot for boot on now Emma will be MMA intimidating a keke aha o memeke can be biana ne no no the court ne you the letter na dia banache say abonu na enunti wo baba be jai no kredi a wo kan na say proofs ne nyoma wo e wo na kache ne no be mana ye den ebejai eka de biara eda enya de se sa de no ebesi ene esi echnenti so wo de ne court dia one getting ready so one so wo be hia no ewo na je se abusu for tutimu se de enyoma ekono ebeye dekeke ewo eye court eye atenabia ehonum so wo mo ye o magye so wo mo esi nkonya na wo mo aka ensem na ebia na enani da edikan a wo hwe ye nti wonim de eye papa Justice Kwaku Anan ekwo kan ye abusu for mo be kaya na ewudie ekoso a still eguso ekoso ewo mayi emu a wo be hunu na chese ye killings ne yi wo be hia wo mo nkwada na yesi ane wo mo de kwakọ ye rituals ne de keka ehun na no nam so ma chese posifo ensa eso nkofo bi emu ewo so tiomu ma na chese Nigeria for Burkina Faso for ne wo mo keka ehun na no nam so ma ye papa Justice Kwaku Anan a wo ye host ede ma na 2TV the show what day and some ever to Eja SM yeah previous IGP from 2017 yeah IGP and what say a swa dear bano omo you may be one more just one more da criminals no one more a payroll so a nunti and a one more entimi and cano creno nunti and a one more entimi and chichi woman Emma with me yako drum abo bomb ya yen nyoma just a criminals ye be I am a day ama and penny for no no one more eje ya woman you more amfanya den amfa ehun enunti and I just what the agent so e ka say bonefosema e kosom ni nyina ni titu no e Nigeria for Nigeria for Nigeria for woman na edi bone no na de enti ayentimi nka o masem ene se wo mutua ene esika ne de edorso ankasa wo mutua e de ema IGP previous IGP and as a former IGP ayachese ya papa Mr. David Asante apietu ene anachese wo de no all those one body de ba wonom ene ye previous IGP ofri hono ma ya papa James Opombenua e de ne so ebebesi eye esom na eno na chese ya papa yi anya ne de se again na Justice Kwaku Anan eka say an no chese boni a ekoso wo ho na wonim hu bi ye kwabenya Nigeria for chese dro na do farm wo mo ba bonti ebebe show fleets of cars etre ye cars wo mo etimi enya ewo wo mo abrabo mo ne de keka ehu enyina no wo no enim hu ebi na car want me enka na se chia ye ntimi enchi wo mo enyina no eye se woda wo mo eperos wo mo jisika edi free wo mo ewo no say ada bi o ye no an say na mbe wan kasa wutiri hu a ye yi wo eyibone enunti enam so ma just wo dey ye nua be ma na ye papa Justice Kwaku Anan ekokopemu ewo court say we dey femi no defamation akoso achese watena efidie kese so aka ensem bia ense na emfatam a woni eho evidence oni eho proof bia na waka edi etia wo no IGP nunti no ye papa yi wo mra na omemeyi no ho ano ewosa ensem no eho achese ensem no beto odwa na dodo na ekase Justice Kwaku Anan what the free Nigerians so their bars so they are kwakopiem IGP so ediam nenye eho ene the last stop eho ena just wo beka na no atum enyo maybe wo ho mas wo ni evidence wontimi enye den mmeka bi na me no wo eka say dey wono so ababonti ababa respond na ansa na me dey ono so na response no eba betu dwa no na me kai mo SM ocha dey herbal center ene so ya sema ye dey dwumedie no eba so mo ocha dey essay yare biara adokro wo
de ye honamani e de honhum e de e na eko e di etiam doctor declare wo se kofie na kokko because so yare no wo mu entimi enso ano e de se eye yare wo ho no ma na yare sa e wo wo san se bible se eni nuaba no ye mfa na han ensa yare ntinya kokko adom no sa nim de e wo eye enhaba memo eno e de na chese wono so e de betu yare no ase e de ama eno nti fa ne number e wo screen no eso na ene no entwetwe enkomo na wo yare no enfree eye wo so na wo so ntimi nya ni ji a wo pe e wo asetina emu na ya to ensem no eso no na no ena after say yes you know ede no court no waba bonten ede ono so ne nsem ababetu edwa cheso wo chiemu ese se wo fro say de o ye ni nyina wo ye ede ababa be kana hye wo ye de hu bia baba betu no so dia wo boa wa get ni nyina wrong because this time around wa ye ready boot for boot ene e kan ye say amagani amagashia ni hu amaga hoho enti we e de justice e chire mu ana hye wono wonim de woka wonim de wahu ene onim de wate ene onim de ekoso e wo memu enuti na ema na kasa ansem no enti say IGP hu ne sem wadi femi no wate na fidie kase so akasa e de etia no ama enyoma entimi anko yi ana so hu ne say egu ni dwumadi hu afi asan ye previous IGP dia ene wono so no wa ye ready because any sama work and na na gina bibi so or evidence or proof or bibi a wode bekwa kopie mu e woko no dey some etudwan and was saying you got it all wrong because I am prepared to meet you boot for boot if it should get to that level and no sound so SM nobody can intimidate me in Ghana. No, we must do things according to the principles of law. And no, and some what they to a jaw chum say. As our first and our ye na why prepare. What chance is a drew say because you walk to there and why ready panel bian ain't me and fire a humbia and bonnet. I was your for what share response. I papa justice koku and a day about in connection to papa previous IGP and as a former IGP. Mr. David Asante appeal to Nisiwa Wesi no na who is saying said or responding no is it the right way and I say the right way na say the nyoma so aircon wa din chefa ensem no wo so betimi e de aba beto edam e wo too much in comment section na ebiem so like a videos no share all the social media platform so media ene equia sikapa that's ne ibosan edi ehia ebi makram